lukurokni jengjal tekto nangi tongmani jorabo bial bikata ngi tongmani jorabo logio basanani abono bobagrani kaisa kok kechar mung o bobagrani nahar mungno supungna bagino bathagi tonglia nobar tuibar marmar noha saltham salbri wati wawi derajak lukurokni samo thangi basaikha bro settlement tai kwbangma bro bosni lukurokni chugya jorabo chubana bagai TTAADC ni hoda hamklaitai hoda rung bedegni samungsari phang adongje doli riang logio TWF ni tangphangje sopnati riang lili riang songno tui bo korbu tai kereng jagao je jagao bro bosongni displace hekaba kubun jagani sejagi phainai borno tongthai rejakha a jagarogo bo nok asu raksugyaku kha belaikeno noromkho abgi watio derajak lukurokni samo basaikha chaya nangyakhai no hor salkhai nokha salni saldam roboi oba keno paithak jora khasmai para bro settlement jagao bo thangai bo kok sai khanarkha kwbangma lukurok chugya jorabo je chubai manmani abono kaisa kotor samung buagrani nasikmung a samungno chasarna bagino obo haike hor sal hiya chaya kari lukurokno chubamung hnoi thawi khanarkha abogino bini o samungno nugui je chubajaknai rok bahaino aw lukurokno chubanai hingke doli riang haino ongthai obo hai hinino khachongmani kokrokno bo sai khanarkha tai lukurokno chubachu khlaine bobo khakchangjakmani kok sai khanarkha chini media rokni beskangho Ancio visit kaya joto displaced civil location o mi anci by tinin cio chung 15 location to visit kaya boke tinin visit kemolas boke bru khas mai para bru settlement kalajari boro chung visit kaya roke 32 families affected inke boro chung tinin last bono ha chung rowo je naun umo chung keha bo tinin bu olo khikwa bo chung klai sinya ko naun naidi ro tamil juri yang chini korbu ni chini driver tongo sadop thire bro chini manir kalaiha bo chini madam sung central committee ni TWF ni general secretary Sopna Tiri yang tongo TWF ni secretary Liliri yang tongo bo dekhe chumbere raye tiye para je jagao affected mo location wise chumbere ye mai tu chala yaman bai no chungpo chini bro do pa se tinio hab haklai tebo teklai khiye beimai mo ba mai yaman ke tini dukho nalai to mon jorawo chungu phai bai khono je tangmai si chung tanglai ha me bono last chini khasmai para bro settlement boro chung phaya maya phaya 32 families affected arpo trepono hakpo ye nok bai khu than mani trepo chances toko abomi je chuya chumo sin tinero chung khuina ro 6 quintal mai rong khuina wo dal khuina ha risum alu bermai som thamso yanthai ba carpet je chungchumon jorawo chungkhuina ha tinero jaga chungklang thangka ami hambai ake chini sumon deborma chini media person bo angbe thake khakchamo ya phayo jumai bahana kosto ke bungpomi anchio chaya ni akharu pemon ba pada bunbo ang khakchamo trek ha trio ang social media sin ang dhonnobad janai chumoke je keha bodrolu bini muke Polas Chandra Saha bung Santipara Agartala ni bungpo jono 60 ta bucket bung donation rikhuha ake khayo ko bung tre 200 jona no afero no ribo anmar pandao bung khayo jono tre donation rikhunai ami ang Polas Chandra Saha Agartala ni buwaisa taku info bungpo jono chuba khrumo pandao ang buno po hambaya phayo ake tinio je ani elaka wo civil engineering wings raw chini Tripurani Tiprasa engineer kheto nai bron im thopo ani elakao phaye tinio visit kheye nangkhuboni ba pandao ang bron bo khabai ko ba hambaya phayo ake tinio chini Tiprasa nipsing pongto ba non Tiprasa nimto jara businessman tini cha payang to raw if anyone is willing to extend a helping hand to the affected families of this Korbuk division and Omorpur division please you all are most welcome now phaye help hepai ding yang jotono tini social media maddhome kaboye aini kawrono paiha ang tawo rochini youth Tipramothani president Ononto Riyang jening borochini khasme paro tudul tongnai bufo kauthe thani sathok mamike phoksom thami chungjo tono bu kane pemeba insanjora condition thamia trekte pongpai to bungta kauthe thani sane Pula khaksama kauso
जोंनो बचिन विपदक तो माकिए नो हुकुखलाये जाते रकम नष्ट नंगलाय हा ते आबन समयो ये मादाम दो लिंके ब्राउन टीम त्रे ब्रो फाये तवन समय चुनो माइरो माइका के दाइलराव त्रे त्रे चानमानो अनमा चुनो इनके चाताइक माकिफो रिफाइम ब्राउन साकाव खाकसा मकाव सापियो इनके त्रे सरकार राव त्रे त्रेले केहाफो फाइनो चुनो नाइफियाखो फार्स्ट ब्राउन पुइला तो चुनो हेल्थ केफायो ब्राउन साकाव खाकसा मकाव सापियो खाकसा चेन खावची मुंदा ओ तोय राव फकुरै तोय को साप्लाई किसा फाइमान न बबो टेक्सा इंगा ताव बवा तिलुवा से अब साप्लाई पाइप फो बाइखा मास मानुंगले या तो इंगा चुनो ब्रो आरांगात न आरांगान चियो थे चुनो 90 करने खेरे नाय आबो फतिनि फजो तो मुहा फनो खुसख्रै खौ इंगा लामा बु इया कि फायर सर्विस रो फायो ब्राफो न सावो बरनाला आरकेले बबैसो नबो पान्दा हामख्रे हाम मालामाख्रे नो खामबा नो कुबा चुं फायर सर्विस राव काफैमेन मालामाख्रे बो लामा लेस्टे उमि आबो हिये चुनो सादी हिये चुनो चा एखना वो आखे चुंफम सुके हा त्रिपुरानि नागरिक उमफि तंजाबा रनि बुताले काब्रो उमफि तंबा नौमा मदेम फांमदे जतो नां याकुया तय खलमो चुनो पांचाय खुहा दाइ फ्रि फ्रि के दरि अनौ पान्दावो नौमा फानां काबो जाव आइ